Ki rangba snong nakathan khapot ha jingalam u MLA kamau ya constituency uba New York sungo menda singi la dawana sarkar jala bagadei ban pha pensange no sisundan ya sarkar asam bantai ya police outpost ha snong saba kabarang ha hapo upor usam jong jala Meghalaya Kakum ka status quo ke jingi kren nagaling jong government of Assam kamde ban le yakum gini gijat kam tame haban shnai ka police outpost apo ka ut usam jong Meghalaya jong dagabas no kumen ni ai kublai kerpang yo CM jongi la ai ka assurance ba ya kan ni ka outpost ya ka sarkar Assam ka depsna kadi ban pensangi sisundan halor kan ni dengan CM du ada dia take up ikali issue buat CM jong Assam but ulai full assurance ini bayagan ni ka opos ya ka balasna ka snong saba ki dei ban pensangi mardo Jumpi bani akan election UCM. Ke jingwan ni ke jongi ke dei aga kecing i temot lada em kata ga kulit apa saya tay khap ke sabah khap ke senong share khap ke sela một chipun kecing i ni ga lada i ku chong ku sa saya tay i ku nang pen em kam ga deng lada i man da ong a deng hang ding le da em ku tu ku kulit apa yang Assam itu myo de i em kam yo mo yung le i myo de i kecik pun ha kadang te we chana gile nang chai thau yong ga Meghalaya hai chai thau cha area yong ga chong saba ka share khat isla temot i nikaleng yong i temot i kerpat i sarkar lar nang em ga lat yong sarkar usnya bahagi pensenge mardar ya ga ni ga opos wa tai gi Assam chana gi chai thau nang tok pai suli sarkar Meghalaya ga ni kumolong monta nama pekma nagaliang jongi ni respect ya ga status quo mangila da bi kren shai bar sarkar Assam ba hagajing ide ban set up ik police outpost nim dei ban take up nagaliang jong Assam rukam dei ban take up nagaliang jong nim dei ban le iga police department wa iga home department te ye kri ke bangi kren ta ketiga police outpost sakte apo barato